Twongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Minembwe TV kandi twizere ko mukomeye mumeze neza aho muherereye ku migabane itandukanye yose y'isi, muri Afrika, muri Australia, muri Aziya, muri Amerika n'ahandi hose tubasuje kandi tubaye ikaze muri uyu mwanya makuru. N'amakuru ya Minembwe TV tugiye guhera mu Minembwe turababwira uko mu Minembwe yifashe nyuma yuko FARDC ihavuye mu kwezi kwa kabiri. Turaza kandi kubwira ko gucura ingabo za SADC ziri muri RDC bishobora kumara amezi abiri. Tukivuga kuri SADC, abasirikare ba Afrika y'Epfo bakomerekeye muri RDC baracari mu bitaro vy'i Goma. Reka amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajepfo mu karere ka Minembwe, aho ku munsi w'ejo na gatanu isoko yaremye ndetse bavuga ko habonetsemo isukari, ifu nyinshi ndetse n'isabune n'umunyu zaremaze iminsi zarabuze nyuma yuko bafunze iriya nzira ihuza Minembwe no kwa Murima, dore ko niho hageze hava ibintu bigemurira abantu bo mu karere ka Minembwe bikihariya mu nzira kwa Murima yafunzwe na ba FARDC nyuma yuko bahunze muri karere ka Minembwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ndetse bivuga ko n'amazutu kuri zamure ikaba yarabonetse ndetse n'abamotari bakoresha mazutu bakaba batangiye kwibona, bivugwa ko zabonetse ariko ngo bifite ibeyi riri hejuru cyane. Mu kiganiro abashefu bahara mu karere ka Minembwe bagiranye n'abanyamakuru bavuze ko intambara ubu imaze kugera kure abo mu karere ka Minembwe muri centre cyangwa se mu Minembwe hagati batakihabumva, aho amasasu havugira ageze kure za Gasiro n'ibikunda turaza kubumvisa amajwi y'abashefu bagiranye n'ibitangazamakuru zo mu karere ka Minembwe, turaza kubumvisa amajwi nibiza kudukundira. Amakuru yacu reka none tuyakomeze aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru gucura ingabo za SADC ziri muri RDC bishobora kumara amezi abiri. Umuvugizi w'ingabo za Afrika y'Epfo Rio Admiral Prince Shabalala yatangaje ko gucura abasirikare babo abatanzania n'abamarawi bohejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajepfo SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kumara amezi abiri. Tariki ya 29 z'ukwezi kwa kane ibikoresho ingabo za SADC zakoreshaga muri RDC zatangiye gucurwa binyujijwe mu Rwanda. Zarekejwe n'abasirikare bake bakomereza mu karere ka Chato muri Tanzania. Ni igikorwa cyubahirizaga umwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Amajepfo SADC ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 wo guhagarika ubutumwa mu rwego rwo gushakira ibiganiro bya politiki nk'inzira rukumbi yo gukemura amakimbirane. Mu kiganiro na SABC News ya Afrika y'Epfo ku minsi ibiri y'ukwezi kwa gatanu, Shabalala yasobanuye ko SADC yafashe icyemezo cyo gucura imbere ibikoresho byose izi ngabo zajanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Shabalala yagize ati ubu tuvugana ibikoresho byarambutse ubu biri ku butaka bwa Tanzania kandi twiteze ko itsinda rya mbere rizagera mu rugo mu zumweru bibiri biri imbere, nyuma yaho izindi zizaza. Kino gikorwa gishobora kumara ukwezi cyangwa se amezi abiri. Uyu musirikare yasobanuye ko igoma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo za Afrika y'Epfo zirenga 1000. Ati mwabonye abazana n'ibikoresho abandi bazaza bonyine mu matsinda arimo ababarirwa mu 100 cyangwa se 200 hashingiwe ku buryo buhari. Ingabo za SADC zicungiye umutekano n'ihuriro rya AFCM Ventura kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, kuko ubwo ryafataga umujyi wa Goma zifitemo ibigo bya gisirikare zafashe icyemezo cyo kutongera kurwana. Tukivuga ku ngabo za SADC, abasirikare ba Afrika y'Epfo bakomerekeye muri RDC baracyari mu bitaro. Abasirikare bane ba Afrika y'Epfo bakomerekeye mu migwano bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka baracyari mu bitaro. Ku mugoroba wa tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri, abasirikare ba Afrika y'Epfo, abatanzania, abamarawi bakomerekeye muri imigwano n'abari bafite ubundi bugwayi bose hamwe bari barenga 190 bacuwe banyuje mu Rwanda. Mbere yuko baja mu modoka zari ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe muri bo bari batwawe mu magare y'abantu batabasha kugenda kuko bari barakomeretse bikomeye barimo abacitse n'amaguru. Icyo gihe umuvugizi w'ingabo za Afrika y'Epfo Admiral Prince Shabalala yasobanuye ko Afrika y'Epfo ifitemo abasirikare 127 barimo abajanywe kuvurirwa mu bitaro byo ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu n'abahawe ubufasha bwo mu mitekerereze. Mu kiganiro na Newsroom Africa tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu, Shabalala yatangaje ko mu basirikare bakomeretse bacuwe mu kwa kabiri abenshi basezerewe n'ibitaro, abasigaye hasigaramo 4 bakomeretse cyane. Yagize ati hafi y'abasirikare bose bacuwe bahawe ubufasha mu bijanye n'imitekerereze, abenshi baratashe, abasigaye ni 4 bakomeretse cyane baracyari mu bitaro bahabwa ubuvuzi bwiza. Abajijwe uburyo aba basirikare bakomeretse, Shabalala yagize ati nibikomere
batewe ahanini n'ibitero bikomeye M23 yagavye ku kigo cacu ntabwo bakiri mu ndembe ko baravurirwa ahasanzwe. Afrika y'Epfo isobanura ko abasirikare bayo 14 bapfiriye mu rugamba rwabereye Isake n'Igoma. Tukivuga kuza abasirikare ba FARDC M23 yatsindiye Igoma bageze i Kinshasa. Abasirikare ba mbere ba Republika ya Demokarasi ya Kongo bari baraheze mu mujyi wa Goma nyuma yo gutsindirwamo na M23 bamaze kugera i Kinshasa. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo aba basirikare batsinzwe na M23 ico gihe yafashe umujyi wa Goma biba ngombwa ko bahungira mu kigo c'ingabo za MONUSCO. Ku minsi 30 y'ukwezi kwa kane nibwo ikiciro ca mbere c'abasirikare ba FARDC n'abapolisi babarirwa mu 130 bavuye Igoma baherekejwe na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Zari nyuma y'ubusabe iyi komite yagejejweho na Ministeri y'Ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ubuyobozi bwa M23 bemeye gucungira umutekano bariya basirikare. Na gatanu ubwo bageraga Kinshasa bakiriwe n'abari mu Ministre w'Intebe Judith Suminwa ari kumwe n'uw'ingabo Guy Kombo cyo kimwe n'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC Lieutenant General Jacques Banza. Ministre w'Intebe Tuluku yijeje bari abasirikare ko guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubaha ubufasha bwose nkenerwa. Ni mu gihe Ministre w'Ingabo nyuma yo kubaha amabwiriza yabibukije ko urugamba RDC igwana rugikomeje. Biteganijwe ko bari abasirikare nyuma yo kugezwa i Kinshasa bagomba kujanwa i Katona mu ntara ya Kongo Centrale aho bagomba gucumbikirwa. Dusoza reka tukubwire ko Kabila yahuye mu ibanga na Obasanjo. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo yahuye mu ibanga na Obasanjo Olegine wahoze ari perezida wa Nigeria. Obasanjo Uhuru Kenyatta wayoboye Kenyatta mu kwezi gushize bari mu bagizwe abahuza mu biganiro za Rwanda na Nairobi zahurijwe hamwe bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange. Amakuru y'umuhuro we na Joseph Kabila yatangajwe bwa mbere na Barnaba Kikaya Bine Karubu umwe mu bantu ba hafi ya Joseph Kabila. Uyu mutumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yagize ati Olusegun Obasanjo wabaye inararibonye muri politike nyafrika akaba n'umwe mu banyabwenge batanu bashizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'amahoro muri RDC. Uyu munsi yahuye na Joseph Kabila Kabange. Karubu ntigeze atangaza birambuye ivyo Joseph Kabila na Obasanjo baganiriye. Bariya bombi icyakora bahuye mu gihe Kabila wari umaze igihe kirekire yaracecetse atangaje ko agiye kubura umutwe mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo birimo icy'umutekano cyugarije RDC. Uyu mugabo wayoboye Republika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 amaze igihe yatangiye kwiyegereza abanyapolitike batavuga rumwe n'umutegetsi kugira ngo bashire igitutu ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bashinja kuba ari bwo nyirabayazana w'ibibazo zugarije igihugu. Ni Kabila ku rundi ruhande Kinshasa ishinja ibyaha birimo kugambanira igihugu byatumye itangaza ko itangiye kumukurikirana mu nkiko ndetse ikanafatira imitungo ye. Reka tugushimire we twabanye muri uyu mwanya w'amakuru ya Minembwe TV na makuru ya Minembwe TV mwari mwateguriye kandi mwagejweho na Nkunda. Nimba utakora subscribe twokwibutsa ko zoroshe kuba wayikora kugira ngo uzozona ibiganiro bya Minembwe TV n'amakuru tuba twaguteguriye ku gihe. Nawe wakora subscribe turagushimiye ukomeze ugire ibihe byiza duhure ubutaha.